Lusai Garbane, Lusai Garbane, Arjun Maman. Ukurtong Klemseng ne independent candidate na arpu praram rajar ngam constituency uba Lur Shai Kharbani. Ulanang yok mensim na kajingwan ajing kesan jungi pajba kathain malangkona lemba kajing elang pajba kabla penlong hamalang sildubi mentakasngi ke khatnyau trig urempang arjar arpusan. Ha ketiga jingelang daki hajar ngut ki pajba na ketiga than kilawan tuj ban ajing kesan utei kurtong shimet na rambrai. Ha kani kajingelang kabla don langru uba Remington G Momin MLA jong karambrai jerngam kiwai pat kinong ilam bakentup yuba perkan sai wa alang ubolong presiden jongka parti ba Mickey Nongse sekretari ba Trailing Star youth president Garozon ba bat Skemling Koi youth president jongka parti bat kiwai kinong ilam bahkamat matasi iyo ya kajingsan kabarat ba na kiti kisnong udan po boreria kisnong udan tang hijat riu garo kiparlok kijongi badan hapo putsam jong ramrai jerngam kondusi mantakas ni kilawan tuit dagi hajar ngut panwan panai jing kesian yang kum kertong independen hapo kajingilam usar arjimin kum meli jong ramrai ti mantakas ni kermen ba da kajing kesian juki nang ni ke area ngan yo ya kajing job ke badun buram kumba kila penjob yo arjimin kum meli ha kani kasnem arjar apulai bat ngiskem mentalai yo kajing kesian ke bakam klan syu ban ya nujor bal wemli hakat ne kasnam ajar flight kumta ngadap da ka jingkermen was scam ingin poi bet sya thong hakane ka asotrik hadim ba permana ya ka sol emisi lishmon hai ungai ama Tagamang yachi cha thaya dongako national market no. And then Kasi friends, I would like to ask you, you can get the tea nearby this